Zaista mi je drago da imam priliku da realizujem ovakav festival u Subotici, uzevši u obzir da sam odrastao gledajući festivale poput Palićkog filmskog festivala, Džezirea, Džezik festivala. Imali smo jedinstvenu priliku da čujemo Bogdan Đurđević kvartet iz Beograda, Trio Sveti iz Beograda i Njujorka, i Voodoo Baby Aliens, koji su Berkeley studenti iz 7 zemalja. Malo je reći da sam zadovoljan dosadašnjim ishodom ovogodišnjeg izdanja festivala. Odrastao sam gledajući to, tako da mi je drago da sam ja imao priliku da ostavim pečat na subotičkoj festivalskoj sceni.